Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket naggapo. Iti pagama nagpailinga di tinagan Agilin. Manipo di ti probinsya ti Ifugao. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan Agilin. Single ken awan boyfriend ko. Iti agdama. Pudnugayam tay ibagbagada, amakabannog ti agayat, tanapadasak daytoy. Inayat ko itinapudno ni Noven akaayan ayat ko. Uray namin ano, nga imbatinak. Bueno papagayam, intay denggan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Jilin. Dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Girlfriend mo gaya man ni Manang Jilin? Nagkunakan ka? Nabasak dagiti text na kan ka, Manong. Pinakibyangan manan di cellphone ko na. Idilaang mo't imbaon na ka nagpa-load. Sika talaga, tila basa mading ko. Imbaon ka lang nga agpaload. Jak imbaga basam nagiti inbox ko. Isumat lagayam akanayon ka arumwar. Tamapan mo paspasyaran ni Manang Jilin. Nagtala ka man. Pagdaytan nyo nga ita, Manong. Ay, malaki din. Inakon. Sao ka man asauditan. Pasensya ka na, Jilin. Naladawak manan. Okay lang. Amok nga adayo jabalayo. Pasensya kan. Tadi to'y lang akantin ti pangiditakan ka. Sa anak mat anapili. Dayta katikat ko kan ka. Isungay ayatan kalaunay. Uy, rimor ka man gaya man ah. Adalaang napanak. Nag-date kayo iti boyfriend mo? Awan boyfriend ko. Ooh, di ka man. Amok, tinagan ti boyfriend mo. Noven. Isekretong pailaang. Sige man laangan. Amina kon. Kuna, kun kay. Ay na, friend. Kastoy gayam ti ma-inlove. Nagragsakak no kadwak ni Noven. Talaga? Talaga na in love ka, friend. Isumot lagayam akanayon a blooming ka. Ta in love ka. Manong, among ka din no asino ti kanayon akasarsarita ni Manong Noven iti cellphone na. Asino? Di girlfriend na. Amom na niya tinagan na. Jilin. Amom mo't gayam. Amom ka din no niya ti trabaho na. Ibagamkit din. Sales lady, Manong. Mayat ano kasta? Ay, saapay ko ma, ta mga asawa ni Manong Noven. Ta saan ang maipadakan ka abaak anya. Anya? No siyak, jakmat kayat ti maipadakan ka, Manong. Makiasawa ak, anyaman ti mapasamak. Nagrigat samot ti agbyag nga agmaymaysa. At damat ka no gaya man kayan ayat mo, no Ben? Adan, manong. Nasayat no kasta? Kahit agasawa kayon? Ay, saan pa'y manong? Awan pa'y dayta iti plano. Mabalin mo mo't amagunod dagita planom iti biyag. Nga oray adan asawam. Kaya't ko pa'y taga-abroad, manong. Kita anak. Sana ka nang asawa. Iso analiday ti biyag ko ita. Awan kadwak. No awan kayon kini April, agmay sakon dito'y balay. Kasta siguro tigasat mo, manong. Isuasan mo na sayangan ti gundaway, no Ben? Ha? No agin innayat kayo iti dayja a babae, ikalay samon. Unay matan ti panagtudo na. Hindi mo't lagsardangan. Wan nga rin. Apay akaslada urayam. Itay pa'y anak katanaw ka di tatawa. Ay na, urayag asumardang titudo. Tapno makaumay ni Noven. Umay dito'y boarding house? Day tamot ti kunana. Ngam nagpigsamot titudo. Uwin nga rod Ay, manon na aldaw akastoy. Tudo a tudo. Wan nga ron.
Manon nga aldaw asaan kami ang nagkikita kin ni Noven. Uy, na-miss mo? Wan nga ron, friend. Sana bali tadamot cellphone. Awaga mo na. Busy mo't iti trabaho na. No kayat na. At dalat tawagas nga aramidan na. Kunada nga rod, if there's a will, there's a way. Manong, awan mo't ar-aramidam diti balay. Apay aday mo mapanbisitaan ni Manang Jilin? Di nakman surwan si ka. Saan kayong samot tin ngagdedate? Ay na, jak pa'y masango. Amo Manong, talaga akayat ko ani Manang Jilin ti maasawam. Aga product pa'y. Anya, Kayat ko pa'y ti makaurnong kan bumaknang. kat kasano ni Manang Jilin? Ay kat mauray na. Uray na. Ang no sana makauray. Mabalin latamat ngagbirok iti sa bali. Anya? Ay na, friend. Busy ka mo't launa yan iti trabaho. Ay, saan ka unay nga ag-overtime? Awan mo't lati aramidak iti boarding house. Apay nga min aya, ta saan nakamutan apaspasyaran day jay anuven. Wan nga ron. Kumusta nga tan? Jak mo, friend. Jak mo tan makontak ti number na. Anya mutan day jay a boyfriend mo. Tas lasaan mo a boyfriend? Saan kan samot napatagkan ko na? Ag-flight kan? Wan manong. Tinulungan naktigayam ko iji Abu Dhabi. Anya nga iti trabaho mi jay. Ado saan ko nasayangan dito agundaway manong? Ket kasanon ti kayan nayat mo apanawam. Ha? Naibagam ka din kan kuana nga ag-flight kan. Unay kamutan, friend. Nakapanimid ka manan dita. Ay na, friend. Nakalidlid ahya. Madlaw nga rod. Saanan ngagparparik na ni Noven. Ay na, friend. Sabali nga min itan ti panawan. Ay, no naumakan kan dagiti lalaki. Ibati da kalatan. Kasta ka di. Katwan. Kas iti dayjay anuven a boyfriend mo. Awan mati among abasol mo kan kuana. Ngam imbati na kalatan nakaslaawan anyaman na. Di nakamutan kon kontakan. Friend, jak sa kayatan ti makiayan-ayan. Mayat dito, pare. Dakkel to sweldo. Kan kompleto ka iti benepisyo. Kasta ka di pare? Katsapay ko ma, tama ba alam ti kontratam adu atawan. Apay kid din nasaan? An-ano samlaeng, napudot ditoy. Naano sakto pa iji Pilipinas, jak ka maanusan dito yan. Kan may sa bali pa iti makan ditoy, pare. Amangan no maikawa ka. Okay lang, pare. Amangan mat, no ada imbatim amisis mo iji Pilipinas. Ha? Awan, single la. Kaayan ayat ngay. Adda. Baya mo na dyan. Tinapatag. Kat adda akong nito, ngagtrabaho. Amo, Jeline. Itay nakapayakit kita anday dya customer. Diyan nalabaga ti blouse na. Wan. Kaslada kayat na nga ibagakan ka. Ni, umasidagan. Ay, adda talaga ti kayat na nga ibagakan ka. Sika ka din ni Manang Jilin? Wan, siya, apay ading, Boyfriend mo ni Manong Noven, anya? ni Noven, Uwan, Manong ko. wan gayam. Ayan na ngay. Nagabroden Anya, Sana ka nga inawawagan? saan? Jak tupay amo nag-abroad. Jakman amo ka ni Manong. No apay akan laat-latan ang nagabrod. Saan pa'y gaya man nagpakadakan ka? Wan na ron. Ang, pakumusta am tulatan, inton umawagkan ka. Ket, kumusta nga ni Manong mo iti abroad?
Mas dawak nga rod manong, saan matan nga umawawag. Nay, apay ngay. Jak man ammo. Amangan mo't no, dandakas napasamak kan kuha na ijay. Ala, saan ko mamot manong? Kaasimot ni Manong Noven. Ag-move on kan. Lipat mo ni Noven. Uwan, friend. Dandani ak makamove onan. Good. Tani, kasla plano na ka nga armo jay gwapo a security guard. Tila ibagbagam man. Katuan mat. No sikat naka-duty. Kanayon amapan ijay sango. Tapno makita na ka. Mangig na ka. Amok. Type na ka jay. Agtay-timing laang. Ngam. Kasanungay nga agayat ka manan. Kat ninuben matlat ta. Tipit-pitik samot day tapusom. Jakman amo, friend. Ay na. Kas nakon. Lipat mo ni Noven. Awanan ti closure. Saanan nga uso day ta? Pare Noven, imbagam ka din kadagiti kabagyam ije Pilipinas, anak confine ka dito eh. Jak pa na ibaga pare. Ay na pare, nasken amaamuan dati puno akasasaad mo. Kunak no kabalan ti bagik ti trabaho dito eh. Kasta akmat idi. Nagsaksakit akmat. Naglalaok. Homesick, stress, kan dadumapay. Ang nabaulak mat. Kat adtuyak ita. Sana pa makapagtrabaho. Tanakapsutak pa eh. Saan mo apilitan, pare? Agpaimbag ka pa eh. Manong, agsaksakit kanugayam ni Manong Noven. Iso anabayag asaan nga imawag. Anya? Nakadamagam iti dayta. Jay asawa ti gayam na ijay. Isuda pa'y ati nakaamuak. Ay, unay matday jay ano benen. Agdandanag tayo kan kuana. Ngam di naman la ipakaamo ti kasasaad na. No apay mat ngamin akas jay ti ugali da jay tao. Talaga akapilitan nga gawin ak pare. Sa anak ang makapagtrabaho no kasto nga agkarasakitak. Sikati makaam mo, pare. Kaya't ko pa'y kumalapasan ti kontratak. Gimanda dumot ti gastos ko nagtalinadak dito eh. Wan nga rod. Puro doktor, kan agas ti gasgastusam. Agpaimbagak pa'y. Barang makasubliak tumanan. Sige, agawit ka. Tapakasaramon jay girlfriend mo. Kaasi kamot Manong. Nagkutungkan. Anya tinapasamak kan ka ija abroad. Nagsaksakitak ijading ko. May mayat ti pamagim idiadda ka dito'y Pilipinas. Sapay di mo impakpakam mo kada kami ti kasasaad mo. Diyak kahit nagdanag kayo. Mas agdanag kami no di mi ammo no anya ti kasasaad mo. Anya ngay nga rod, saan mo aswerte ija abroad Manong. Dito'y kan Pilipinas. Pakasaramon ni Manang Jeline. Si Mang Pwede ni Manong. Wan Manang, saan na analpas ti kontrata na? Tanagsakit mo't ngamin ijay. Kaasi mata. Kaya't nakakano ang makasarita, Manang Jeline. Uy, nagsubli jay Prince Charming na. Uwan nga rod. Siyak matlagayam ti birukan na. Sabali ka ngamin. Espesyal ka. Agkita kami kanong. Ingkan iso nga agpapintas ka, friend. Kumusta ka, Angelina? Pimintas ka. Agyaman na. Uwan gayam. Anya tinapasamakan ka. Apay nga itakala nagparang. Ado ti pinampanunot ko ang aramidan ti biyag ko. Ngem, jak nagbaligi. Napan kagayam iti abroad. Ngam di mo man limbagbaga kanya. Pasensya ka na. Siguro. Awan apulos ti patagkukan kanya.
Nagbindot ka. Aging kita. Sikapay lang tayo ayatek. Isungat tuyak ita. Kat ituloy ta kumati ayan ayat ta. Nasaktanak iti naramid mo, Noven. Jilin, Di mo lang mo. Rinabiiak ngagsangsangit, gapo iti kawan mo. Apay apinanawan naklatan, akas naawan anyaman na. Jilin. No kasapulang agparinto mga iti sangwanam. Aramidak, tapno mabakawan naklang. Saan? Saan na nakasapulan nga ramidam din? Jilin, Uray anya pa iti aramidam. Saanin ang maisubli ti panagayat ko kan ka, Noven? di ka kumamatagsaw iti kasta. Masaksakta na kiti bagbagam. Nakisinarakakan ka. Ngam sa anak ang makisinublan. Imayak, tapno malawlawagan ti amin. Lipatan na kon. Takas taakmat kan ka. Napukawan anaming pinsan ti panagayat ko kan ka. Eso aladingitan. Sa anak kon ang makisinublan kan ka. Nalaganan teriknak iti dayta panagkita mi kini Noven, Mr. Lonely. Tanayab kas ko, ti kayat ko nga ibagakan kwa na. Kat di tamot laeng, nakiwin naswasa kon kan kwa na. Daytoy man ti kapadasak, tuy pagayam mo, Jilin. Pagayam Jilin, talaga analadingit daytoy akapadasam kan ayat. Ngamnas kan nga agmove on kan. Tinapatag, nakapagsarita kayo kini Noven, ket nalawlawagan ti amin. Ket sapay la kumangarod, taawanan ti sakit tinakamyo, iti tunggal maysa. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Jilin. Manipod iti probinsya ti Ifugao, tampok dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y ng istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.